talo fatu tulafono radio Samoa le nei fo itaiao, usi mai le whaafonga o talo o le asolulu. Ua suia tulafono i le faaaogaina o maski lalo le moli lanu mumu o le traffic light setting, ua iai nei le atunu atoa. Mai le palemia Jacinda Ardern wa tatau nei ona faaaoga mask po o fifafo ngai pisinisi, o loo whaatau ai mea ai mawainu, pisinisi e wavala lata fe so o tainga matangata, whaatasinga masauninga. I nei suinga ele o au fiai fale fai ngā luenga ele o whaafisa ngā i matangata lautele. Whaapea swimming pools ma whaatasinga o loo wha o ngā tasi e tangata māsani lea no fuanga. O uwhiwafonga fo i ele to e talia le wha o ngā o le scarf, o le bandana, po o le miti afu e pei ona wa ai e nisi. O tangata whai ngā luenga fo i o loo polo i ele tatau ona whai atu i wa tatau nei ona wha o ngā mask. Ua mai a i o e ina ele soifua mālolo ina le saunga le mumu pui puinga. Le e au fiai ma le mask lanu moana ta atele o loo tele ina wha o ngā ina. Ua wha mautino mai fo i le wha atonu sili le soifua mālolo ina Dr. Ashley Bloomfield. E le o wha atonu ina ele mālo le wha o ngā o le nui wa lima e tangata lautele. Ona e taungata ma e ono le maua e tangata uma. Ai mō whāna wā ongal wasenga whā ngā ilunga le ua wha amalu sia le tatau na whai o le uwhi fufonga. O se taimi e le o toi mamao le a faailoa mai e le mālo se isi tala i le sapalai ma le wha o ngā o mask i to tonu a onga. O teu ngol tu la fono mo mask o faailoa mai e amata wha mamalu mai le aso atai au. Wa Suesue leo leo reporti o le ana faalavelave tagata tetee i le sa o le tamaitai palemia i Northland. I ata wa salalau nei online o loo mawai le tau mawhai o nisi paihia e po loka le awala o loo anga i mai le sa o Jacinda Ardern. I le vai aso taluai. O loo mawai fo i lea video le fe e iane o tangata ma lau wavale i le palemia. O le faalavelave o i lato nei e le o fia le palemia nai uai na oso i lungo le footpath. Le van sa iai totonu ta itai o le atunu ina ia mawhai ai o nalu ese mai ma lea no fuanga. Pei tai ma le palemia na nafi e le o whaapopole ina ia i le mea na tupu ma ilona manatu. O loo malama e le o tangata uma o fia iana whaai unga. Ta ua mai e tala le One News, ua wawai nei leo i nei osofaiga. E loo toi mamao faailoa mai le aso e mawhai e ona toi talia le whai malanga mai o tangata ni usila o loo i atunu i fafoe au noa ma le tau whai o bookings i no fuanga faanofoesea. O i lantou nei o loo whaatali mai pea i se aso mautu mai le malo, talu mai na toi sui le whaai unga o Februari le tolo pō le tatalo tua o ia ni usila, ona o le Omicron. I reporti e le o whai ngōwhie le toa tele ona o nisi wa umona wha amawai mai ngā luenga. Toe wha atau whalo lo ono nofo ai male wha moe e o mai. Ai male tamai tai palemia Jacinda Ardern o lo tu mau pea fuafuanga mo le whai unga o Februari. Ma po o le isi lua vai aso o iluma o le a wha amauti no mai ai le aso. O pasese ne o le a le mo o mia leo i nofuanga faanofoesea. Ai faanofoesea i o latou aiga. Ma o tangata kiwi o lo i au se talia le o lo ave i ele wha mua ai ele i tatalaina i pasese mai isi atunu. Ai mai a Professor Michael Baker o le tangata Suesue whaapitoa wa ia lapatai e ono mo se taimi le tu mau lea sa o le tongo le a le tau faanofoesea i pasese mai fafo. Ma e tatawai pia i le malo na tatala no fuanga lo wha o ngā e avea ma no fuanga faanofoesea ina nei tei ua toe sau se isi vai rusi malosi. E se mai le faanofoesea o pasese taunu mai fafo. Ua tatau i le malo na suita i alo lo faanofoesea ai i totonu lava i o ni usila. Mai a Professor Michael Baker i le taimine o le atatou te whai a lava le Omicron e pei o le Delta. Ma e sa o lava mo le taimine ai a wha te tele lo le Omicron o le mea sa o lava o le sui o le se fulu wha aso lea e faanofoesea ai. Wha tepa il polo fesa suinga wa whai e atunu i fafo lea watu umaya i lalo i le se fulu po o le fitu aso. Ma e whetau i le leilea ma le periota e maa wei le tangata i le Omicron. O lana mau o le fitu aso lava le mau lalo e tatau na tu umai iai. O close contact o leo lo faanofoesea le se fulu aso. Ma e talitonu polo fesa e ono tu umai i lalo. O tangata o aing o le case faamaonia o lea e faatonuina e faanofoesea mo le se fulu aso. Pe a uma le se fulu faso faanofoesea o le case faamaonia. O lona winga. E luas fulu faso e tatau wai ona faanofoesea. Faatusa fo ia Baker tunu i fafo le ngata o lo tau mawhai e tau fiofi le pepesi i tue le community. Ai whapea i fo i male toe tau mawhai i a vave ona toe wha a fo i tangata whai ngā luenga i au nanga tau wai ngā luenga. O le soe wha lau tele mai e le malo le test to return to work po siaki nei e whaia ai ele i toe fo i ngā luenga ato ai mai isi ana tā penanga mo le Omicron. Whai watu i tala mai Solomona, ripotia mai watu alua tangata Solomona Maliliu i le Koviti.
Tala le tio ni usila o tata mua i o Solomona wa Maliliu, ai ono se lau 50 cases ta ua mai le awa uli ananafi. O tangata Maliliu to alua e au fiele tina 50 tausanga, ma le tama 50 tausanga le mātutua. Mai ese mai le siama e mau fo ile tino puta, ma le toto walunga. O Solomona o lewa whaia tapu o lona taulanga o honiara, a o whaatetelele pepesi o le siama i tua community ma ele ngatala i le taulanga, ai whaapea inu i tua. O tangata to alua wa Maliliu na umayo la ua soifua il fale mai i le pō le asonga fua. Talafonala Radio Samoa, manuia nei tai au.